Kako žive mladi u Crnoj Gori danas? 41% njih od 15 do 29 godina nema posao. Svega 12% mladih tog uzrasta je u braku, a čak četvrtina ih je pogođena siromaštvom. Po rezultatima PISA testiranja, skoro polovina srednjoškolaca ne umije da primijeni stečena znanja iz matematike, prirodnih nauka i maternjeg jezika. Da li budućnost mladih može biti bolja i šta Crna Gora može da uradi po tom pitanju? Odgovore na ta pitanja daje Strategija za mlade za period 2017-2021, koju je vlada usvojila u septembru 2016. godine. Dokument kao i mnogi drugi, ali ipak po nečemu specifičan. U razvoju strategije učestvovali su i oni kojih se to najviše tiče – mladi. Vlada Crne Gore uz podršku sistema Ujedinjenih nacija uključila ih je u proces zajedno sa svim drugim važnim akterima u ovoj oblasti. U izradi strategije učestvovalo je više od 1000 mladih i više od 100 institucija, organizacija i stručnjaka. Jako je važno da upravo mi, mladi ljudi, budemo uključeni u proces kreiranja i implementacije nacionalne strategije za mlade, jer najbolje razumijemo svoje potrebe, probleme i ograničenja sa kojima se susrećemo, te je neophodno da nam se pruži prilika da razgovaramo sa predstavnicima relevantnih institucija koji su direktno uključeni u procese donošenja odluka i sa njima dođemo do najefikasnijih i najadekvatnijih rješenja. Najbitnije je da mladi budu uključeni u strategiju jer se o njima i radi. Nije samo učešće mladih ono što čini izradu ove strategije posebnom, već i inovativne metode planiranja. Jedan od načina uključivanja mladih i drugih aktera bila je i interaktivna igra, alat baziran na takozvanom foresight konceptu koji omogućava učešće aktera različitih profila u strateško planiranje. Ovaj alat pomogao je u definisanju budućnosti kakvu mladi žele, a naročito u identifikovanju izazova i mogućnosti koje takva budućnost nosi, kao i u prepoznavanju konkretnih intervencija koje različiti akteri treba da preduzmu. Ovaj inovativan način razmišljanja o budućnosti je odličan alat za komunikaciju, naročito među mladima jer im je dosta blizak. Strategija definiše 6 ishoda, to jest 6 ključnih prioriteta kada su mladi ljudi u Crnoj Gori u pitanju. Zapošljavanje, obrazovanje, participacija, uspješno odrastanje, kultura i jačanje institucija koje se bave mladima. Strategijom za mlade svakako ne možemo da predvidimo sve probleme sa kojim se susreću mladi u Crnoj Gori, ali svakako da strategija nam ukazuje na ključne neke prioritete koje treba da uradimo u toj oblasti. Stopa nezaposlenosti mladih je visoka. Oni nailaze na brojne prepreke u traženju posla, pa zato strategija predviđa podsticanje preduzetništva mladih, smanjenje njihovog neformalnog zapošljavanja, kao i kvalitetno karijerno informisanje i savjetovanje. Budućnost mladih vidim upravo u tome, u njihovoj slobodi izražavanja i slobodi mišljenja. Znači da oni mogu da pronađu sve što ih zanima, da uče što ih zanima i da na kraju rade ono što ih najviše zanima. Kada je riječ o obrazovanju, strategija se fokusira na unapređenje neformalnog obrazovanja mladih, kvaliteta praktične nastave, socio-emocionalnih vještina i obrazovne mobilnosti mladih. Akcenat treba staviti na značaju neformalne edukacije i principu, to jest konceptu doživotnog učenja među mladim ljudima, jer će na taj način napredovati u svakom segmentu svog života, kako na privatnom planu, tako i profesionalnom. Učešće mladih u donošenju odluka koje ih se tiču je njihovo pravo, ali i uslov za razvoj kvalitetnih servisa i programa podrške. Radi unapređenja te oblasti, strategija predviđa razvoj kulture učešća mladih, podršku omladinskom organizovanju i umrežavanju mladih, kao i razvoj mehanizama za omogućavanje aktivizma mladih. Mladim ljudima bih preporučio da izraze svoje mišljenje i da budu oni nosioci promjena u društvu koji će da našu budućnost pretvore u nešto bolje i da naprave pozitivne promjene. Odrastanje je naročito izazovan proces koji mlade suočava sa višestrukim preprekama. Kako bi se mladima olakšala uspješna tranzicija u odraslo doba, strategija prioritizuje jačanje savjetodavnih servisa za mlade i roditelje, programe podrške psihofizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih, kao i razvoj omladinskog rada kao podrške za osamostaljivanje mladih. S obzirom da bez zdravlja nema prosperiteta, a posebno kada govorimo o zdravlju mladih, jer ukoliko očuvamo zdravlje mladih,
onda garantujemo da će nam i kasnije populacija biti zdrava i spremna za prosperitet. Tako da postojeća savjetovališta, zaista savjetovališta za prevenciju, trebaju da dopune svoje aktivnosti, trebaju da postanu dostupne, još više prihvatljive za naše mlade ljude i naravno uključiti mlade ljude da učestvuju u tim programima promocije i prevencije. Strategija prepoznaje i kulturu kao neizostavnu kariku za puno ostvarivanje potencijala mladih. Predviđena je podrška mladim kulturnim stvaraocima kao i obezbeđivanje jednakog pristupa kulturnim sadržajima za sve mlade. Meni najbitnija stvar kod nove strategije za mlade jeste kako se tretira trošenje slobodnog vremena. I konačno, za ostvarenje vizije strategije za mlade, neophodno je ojačati institucije koje će sprovoditi ovaj plan, ali i one koje se bave programima za mlade. Zato je posljednji, 6. strateški pravac usmjeren na jačanje krovne državne institucije, ministarstva nadležnog za koordinaciju omladinske politike, za unapređenje međusektorske saradnje i prikupljanje i praćenje podataka o položaju mladih, za podršku udruživanju mladih i jačanju omladinske politike na lokalnom nivou, kao i za međunarodnu saradnju u ovoj oblasti. Jako mi je važna međusektorska saradnja ako se obrađuju pitanja kao što su recimo informisanost mladih, zatim mladi i nasilje, mladi u obrazovanju, mladi u zapošljavanju. Moramo uključiti sve sektore podjednako. Svakako da mladi u Crnoj Gori ne mogu biti samo dio i ne mogu biti briga samo jednog resora. Svakako da svaki resor u našoj vladi mora da vodi brigu o mladima. Petogodišnja strategija nije samo lista željenih rezultata, već je tu i plan za njeno sprovođenje, uključujući detaljni plan za 2017. godinu. Kada govorimo o procesu njene implementacije, nadam se da će postojati financijska sredstva za njenu održivost, naravno prije svega i za njenu implementaciju i da će se redovno sprovoditi monitoring i evaluacija. Strategija za mlade je, bez sumnje, ambiciozan plan unapređenja položaja mladih, ali ne i neostvariv. Predstoji dosta rada svakako, ali ključna komponenta za uspjeh je odgovornost. Za ostvarenje ove vizije smo odgovorni svi mi, pojedinci, nadležne institucije, organizacije kao i sami mladi. I zato ostaje da svi preuzmemo svoj dio odgovornosti i da za 5 godina vidimo rezultate. Mlade koji su zdravi, zaposleni, imaju kvalitetno obrazovanje, vještine koje su im potrebne u savremenom svijetu, vrijednosti i vrline koje ih vode do uspjeha na ličnom i profesionalnom planu. Mladima u Crnoj Gori ne trebaju samo kritike, već trebaju podrška i uzori. Da se institucije malo više uključe, ali da se uključe stvarno, ne samo teoretski. Da se mi osjetimo kao neko ko je dobrodošao i ko može da kaže nešto što mu smeta, neki svoj problem i nešto što ga tišti. Izuzetno je važno da sve institucije koje se bave mladima otvore svoja vrata, zaista otvore svoja vrata, da čuju mlade, da čuju njihove potrebe i da im izađu u susret sa svim onim sa čim raspolažu. Za izradu i sprovođenje strategije za mlade je najvažnija posvećenost. Posvećenost u smislu znanja, posvećenost u smislu ljudskih resursa, posvećenost u smislu novčanih sredstava. Mlade u budućnosti vidim kao proaktivne, kao zainteresovane, kao informisani, kao korisne članove društva u kojem žive. Da su oni koji doprinose promjeni i samom uobličenju toga društva i na kraju vidim ih kao zadovoljne i uspješne.